Hakahnya tarik uyayong arhajar arpun Rio kinong elam jong ke HYC West Khasi Hills District ki berkentup yu presiden uba alum langkar simli kelet manikendu yu chief executive member jong ke KHADC uba Winston Tony Lingdo. Kani kejeng kendo kalong berkentu ya ke council bakan chimkia hagaban pendram halol kejeng lap jong ke seng ha kasau tarik uyayong hayo shalang hagabala syam bakumba kendai pupra nak sispa nak kinong kayi hagini kayo kidai gibreo ke banabar ke jela bak kibam de gitra jela. Nagliang ke HYC kelapen sengaw gimat ke berkentup baki yo kum ke yo rambrai nong ston mau et beriang do ka kamai kaji keranggan haga keti jong gibreo ke beki trai jela baki kasi. Ndre yo shalang pat la keni eno di gibreo ke banabar. La syam bakum basis pa prapo tiligidukan ke berana shalang kim don ya ki trading license ke babiang. Kito ke badan ru kidai ke balapen temai kado akasnam arhajar ka kendai. Kaseng kala keno begini kinong kayi kila don bor da ke ba apply labor license na Deputy Commissioner ke District West Khasi Hills. Bat penlong yaka professional tax kum ki badai ki contractor hanong ston klem da ken snap yaki an jong ka ki HADC uba lum lang ule tho managaliang chief executive member uba Winston Tony Lingdo ula kular ban lek kenrahi dila dia ban lap ekajik shisha bat ula pensyai ban adu menta ban yo trading license de ban yo yak NOC bat kajing soy ne ki sangut ki dikhat ke executive committee ne ki nong peniat bahakamat bat ambet ban cuai pathar. Nagaliang ba lumlang ulong bala deja begini hidukan ki khang lupa kesni ba ke district council ba ke senggelet kenra HYC kan om song that tat anda la khang khadap sendoni kini hidukan baro ki bala play bean kiar hayo shalang ban kenra ya ke menderi ki badan hangtai ki bala wan kini ya ka yoga kot khamtam ka ki khayi ka pateng apo jong West Khasi Hills District kumba shu kedau kliat ba nagaliang jongi ngidan kayo rambrai ngidan kayo nongson ngidan kayo rangdo ngidan kayo moek bat ki bubun giyo hapo jong West Khasi Hills District handai yakini baro la kamai kaji daki paradok persnam ki jongi retang kayo shalang kabala kit ngil bangila syakni no haki barjala nagaliang jongi pau je sosi halo kani ke penta bat nagaliang jongi hakini kasngi hadin bangila lap kumba sispa prapo tam teliki dukan ki badan hangki ki bomdon trading license wat kawairu nagaliang jongi kumbangi lakran hilat patai kubor bakidon gibala renew khadu arjar pra arjar khandai khadu arjar khatway khat kum ta ter tin nakaliang kejongi ngi hagani gasngi bomtang ni segmen subun bangilayo ban yakindu bat ya bat toni bade CM jong ka HDC bat hadin ke bangilai tai bat ban ngini ya kajingker pat kejongi tang kawai ban nakaliang ke HDC kam dei shu ban renew ya ki trading license jong kita gibar celah ki bala don hayo shalang ki bom sot nyo ya ka ki HDC ya ni kisnam ki baladap nagaliang jongi ho ngi lap ru bun ki aka ki ba bakta khamtam ki nagaliang ka ki HDC ya ki por baladap ki jingle jong ki nong tre jong ka ki HDC ki nong pai sata rengi kuran ba yak ba matangi kerpat ki HDC hapo jong jingi alam jong ka WPP bagi dem perkhat kalong ba kim dai shu ban ai trading license kini bar jalan nama ki sngo banwan ki HDC jengai galenti kisngo bantuan hang ni ki apply nak dak kawe pat ke formula bagi le ibarjala bagi apply da ka labor license pat naka no deputy commissioner jongka labor jongka West Khasi Hills District te kumno gi wan khayi ragi apply pat da ka labor license naka deputy commissioner jongka West Khasi Hills District te ngi gi apply gi provisional tax ru jongka ki HDC pat kimuan hang ni pat kimuan ban apply hang ni trading license ki apply pat nang te na ka branch ke jong ka ki HDC kepada nanong ston te ki lek kum ki kontraktor nang tam ban yo ka kot ka bakidon na ki HDC te ki jing lek thok jong ni dikhar ha salang kalau long kumba install di ka jat bendu jongi kumba install ik wada ki HDC bari bor jo ka an nagaliang jong i long ba kumba nagaliang jong i nisnam nagaliang ka isi ila dep ai notification saki dorpas nong saki sim bakim dai ban NOC yagi barjala ki ba ki lala ki jongi tingi so thu apo West Khasi Hills District ya baro ki kam khayi pateng nagaliang jongi bru jongi West Khasi Hills District khamtam ki jait bru jongi ki langam ki badan hakku area salang ki lala hi baniang jong ki jat habade ka kamai ka ji ki nagaliang jongi la karpari ban besu ban ban renew ki trading license nagaliang jong CM yong ba ban renew menta ye trading license don kam ya ka NOC kepala soi ku pasal sangut ki dekat sangut sejong ki dekat jong ka easy lan di kana kenu penta rengi i ba ke jinglak ku jongi ki NOC ki ba katu kani pini NOC rela soi tang don nang lam snong parkum ta ter de nagliang jong i la kren sai
ba kinwat kilat kelinti kin pendik suamenta kat numut kidan ki ba juri nu hang ni wan apply training license hang ni hadin kata naglian jongki kila kular khmat jengi bakin sahiar hayo syalang ban khandra ya ke mender kumban naglian jongi kilalap de naglian jongi kisah pentip ru yang ingin saya lelang kata kesni bar kabakungsan kalong ban naglian jongi ngila keren sai bat naglian jongi yu iba desi gini barjala la de yo pentip wat yang ni ni gi hakasni sajan ke bangilek ngiklam pentip ya no bangilek yang tu lapan krek gidan katu gini balakang gidan naglian jong police department ke ba wan dekat barni hai naglian jong police department ngila keren sai bangiwan hang ni ondai bangiwan ban ya kenduk kam bar police department hai iwan lagi jong kam ban khenrai ke mendari ke badon apo jong yau salang de naglian jong ki gila ailat yang ni bar bangin lek ya ke bentang ngila khang no idukan palat sispa patut lagi dukan bar naglian jong ni long CM la sela naglian ki pentip kan salong kunta hai naglian jong ni ong ba la dalap ya kita kiba khang no idukan rawan ke naglian jong kaki CDC kan sil no ya kita idukan kiba khang hasua bakin wan naglian jong ki tinga ngai naglian jong ki rampak sinong kin ai jeng eto ilang ka thong jong HYC kalong kam dai kan nu bentah re ka thong ka jong kalong bangin kini no ya kayo syalang habdai ka kamai gaji bangin yo no daki bru jongi hajaka ban yo ki parjala kata kadai ka thong ka jongi ikermen scam pakai CDC kiba long hagini tayo banwan kan sapin bet ke enforcement ka baklan marngi sautu ban hiar hayo syalang ban hiar tang kumba syupho arpangut ki police naki enforcement lese kam dai ka kam ka basuk wan nagliang jongi ru ngi hiar daki suskis pa angutam rengi idang plang bun ki bar jela ki badan nang tu di nagliang jong ka jong CM uang ban nagliang jongi syob ngile syalang gin pen ka enforcement ka baklan ban saya lelang nagliang jongi uang ba isap tip yang iru bangini lelang ketika